right now. Episode ikurikira episode karindwi. Amazina yanjye nitwa Yamani. Biza User Biza Badman wa mbere. Irimbuzi Nation presents. Kaba kanyuma dutangire. Okay. Live at Bodyguard High School. Kwajerero. Sinobileka. Okay. Atagira ucikwa 0785 320 ukamamaza. Yibaryahi. Kabakanyima. Iristre dollar loma niwe wumva. Uracyumva Yamani wumva Biza User. Wumva User Biza. Majwi n'amashusho meza ni Kirimbuzi Nation. Turi 2026 umwaka w'umuriro. Irabiya nyuma dutangira. Bahwa kamu adalah Okay, dukomereza twari turi akana gace ka karindwi. Nje umva nitwa Yamani nitwa Biza User. User Biza. Untuk membela raga. Ibi byose nibyo twabonye. Kan saya Mwese ndabirukana. Bano. Ibi byose twarabibonye. Private Bodyguard. Uyu nguyu yaraba recordinze. Ndetse record ya recordinze. Iyo yabaye ikimenyetso kibacungura. Bano babonye mugenzi wabo Ferry. Bafata nk'akantu gaciriritse ajyana n'amabogari ajyanye na ba Yamani. Kura nanjye kera nkiga ntago nari noroshye. Rero icyo gihe nitwaga Badman. No kuvuga ngo ubanze mu migiceri mbabwira inkuru yanjye. Babwira abo twagiye n'iki byose buza. Byose nibyo twabonye. Rowe avuga ati hari icyumweru gitasi dufite trip. Iyo trip rero hari utuntu ari kwitegurira. Sasa hakuri urebe uyu arimo arapakira azinga imyenda gake gake do uyarebye haratambuka we ikize ni igiki hari igihe ubure mu bintu ari gukora ukajya wibaza ikize ni igiki Stop. rekera
reba uburyo azinga imyenda n'uburyo ayipakira, ari gupakira nk'igitera. Ini lo mau packing kan? Urimo urapakira sibyo? Ya nggak kayak gini lah caranya. Baraga ari gutya babikora. Nih, Urebe. itu dilipat satu-satu. Reka nze nkwereke uburyo babikora, ugenda uzingazinga umwe umwe. Habis itu digulung. Kalau misalnya mau Urazingazinga hano rwose, wamara kuzingazinga kuko iyo ukeneye umwanya Tuh. ugomba kuzinga ukabishyiramo neza muri varize yawe cyangwa se n'igikapu cyangwa ni Belum nih. bagita ngo iki cyagindi bahahiramo. gitu. Oh, gitu. Ikintu cy'igifuka kiri aho ngaho. Belum. Wangu iyo ushaka umwanya nyine uzingazinga utuntu twawe. Coba lagi. Nyereka. Yaje yigira muri game. Tadi. Abonye ubimukorera yigira muri game. Gulung. Ningo yakomeza kumwereka, urazinga ukazinga gutya. Urebe. Undi yigiriye muri game. Urapfuye. Ari muri game. Kan yang ngeliatin? Wakaba ari kwita ku byo nkwereka. Jadi ngapain gue ulangin lagi? None nimba wabikoze mpamvu kinge bisubiramo. Urebe. Yaraje kumufasha. Cya cy'igifuka bita nzaruhahira naye nakibagiwe. Ubwo ni yari kinini, yari gato bakita kanzaruhahira. Yari kinini bakita nzaruhahira. Baba bavuga uruki ntumbaze. Betin gue. Aza kumwerekera mwereka uburyo bazinga imyenda ukayipakira neza. Terus gulung. Ndetse bigatuma ibyo ubikamo byose ibyo ushaka kubikamo bijyamo ugasigaranamo n'umwanya. Itu bisa. Terus ini. Rebe. Nih lagi. Ongera zinga naka ngaka turebe. Gan. Bahise Private Bodyguard episode 7 yamani wa mbere nitwa Biza User, nitwa User Biza, nitwa Badman. Ndetse n'ikirimbo Zination 0785532308 ukamamaza. 2026 umwaka wanje namwe tugiye gukorera ibitangaza. Ubwo twe tuzajya dukora, noneho Yesu Nyagasani yareba ukuntu nawe abigenza nyina duha umugisha. Private Bodyguard. Rebe. Aka ni agace ka 7. Lost Friends. Uyarabarabara ibikapu, abona ni ibikapu 4. Urebe. Bawa barang-barangnya. Kok koper Utazanye igikapu cye. Kubera iki ibikapu ari 4 gusa. ngapain? Ini gua di rumah. Jewe ikiza nuko nakwigumira mu rugo. Baje muri trip, murabizi ko bafite go trip ku ishuri yabo. Ini tuh acara field trip Ishuri ryabo. sekolah. Bakal ngaruh banget ke nilai. Baye ni trip kandi ni trip y'ishuri biraza kuzamo n'amanota. Program OSIS Hema Duwaye ini yavuze ko ari amanota bari buze kongera kuri civic education. kewarganegaraan. Felix, Biraza kuzamo n'amanota nagaru kujya muri trip gusa. ini kan program sekolah. Feri aravuga ukuri ugomba kujyana n'abandi kubera ko ni gahunda y'ikigo. Raga yumvaga ko atashaka kujya mu bya trip. Raga tumeze kimwe. Raga ni umuntu urenze ku ishuri, ni umuntu bamushaka bamukunda, urumva ni gutyo nanjye nari meze. Ugasanga sinkunda ibintu nk'ibi ngibi ibintu bibi. Je nabaga ndi muri studio ndi gukora filime, je na kera narigaga, je kera nyiga nabwo nakoraga filime. Hego njyewe baje muri trip. Sasa Duwaye yaje kwicarana na Ferry. Duwaye nawe abashaka kwiteretera. Siapa yang ngebolehin lo duduk ke situ? Ninde wakwemereye kwicara hano? Duduk sesuai. Ariko ndimo ndakurikiza amategeko. Ndimo ndakurikiza alphabet. Nuwago baricara bakurikije alphabet zitangira amazina yabo. Itu dia juga huruf depannya H. Rero nimba ari uko bimeze, nawe izina rye ritangizwa n'inyuguti H cyangwa se hash. H. Jadi dia boleh dong duduk di situ. Nawe yakwicara hano kuko nawe izina rye ritangizwa na H.
Helga. Helga, ngwino wicare hano sha, nawe izina ryawe ritangizwa na ha. Sama Yolanda. Ndicara hano cyangwa ujye kwicarana na Yolanda. Dore Yolanda mana, ngwino wicare hano, ngwino. Nibyo cya Yolanda. Yolanda ndabona ameze nka fofo muri Ereke. Kwe kibirukana Hema. Hema baramwirukana ni Duwaye. Ni Duwaye ariko nta kabaraga nta gatege ni mugufi. Baramwirukana. Genda. Baramwirukana nimba ari abicara hano batangizwa na ha. Uyu nawe ni Helga. Akicara aguruka nawe. Gira mani, gira. Rebe. Arahamuhagura anga ayicara mwana. Azabura ibiki n'ibiki ngo warogewe. Kok malah jadi lo yang di sini? Kubera icyo uri hano kandi witwa Raga udatangizwa na ha. Pak ya? Ese wibagiwe. Gue udah bantuin lo sampai gue di sekolah. Narindi kugufasha kugezaho naringiye no kwirukanwa. Balas budi. Icyo gihe rero nawe unyitura ibyo nagukoreye. Kan gue yang bantuin lo ya? Sinjye ntago nagufashije. Tapi yang maksa gue untuk ikut tuh siapa ya? Wamfashije ariko se ninde wampatirije kuza hano? Selama gue di sini. Rero mugende hano kandi ari wampatirije kuhaza. 4 jam. Ugomba kuba witeguye amasaha 24 ku yandi. Butuh bantuan. Ukitegura kumfasha mu gihe cyose nkeneye ubufasha. Kalau deh. Agomba kumubaje amasaha 24 ku yandi. Bagiye muri trip yateguwe n'ikigo. Ndetse rero kandi akaba arimo no kuza kubahereza amanota y'ibyo bakoreye muri iyo trip. Sinzi bagiye gukora ibiki kurikira unarebe. Ayise private bodyguard nje wumva nitwa Yamani. 0785533208. Oke, minta perhatian Bafashe inzira bajya ibyumba ni waba imisozi nk'iyo. semuanya. Ndetse anga rwose mwari mwamaze kubagabanyamo amagroupe. Batiye go nyakubahwa. Pertama kita adalah kita akan Rero membagikan akazi kacu tugiye gukora uko tugiye kuba tusaranganya ibikenerwa by'ingenzi mu buzima. rumah-rumah Tubisaranganya muri kano gace duhereza abantu muri kano gace untuk tema field twajemo bagiye ibyumba. sekitar. Baik, kalau begitu kita Ngaha rwose ikintu bagiye kuza kuba bakora muri trip yabo no basaranganya ada waktu untuk ibikenerwa by'ibanze. istirahat. Nanti setelah istirahat kita ketemu Hanyuma baranza baruhukemo mundi bakazi cyangwa se ibyo baje gukora babikore nyuma. Bagiye kubaha akantu ko kubanza kuruhuka. Babaciyemo amagroup. Kurikira unarebe. Oke. Kai, Saya berharap kamu tidak membuat onar nizere kutari buze guteza ibindi bibazo hano. dan harap kamu tahu kamu diizinkan ikut serta dalam di sini Ugomba kumenya ko wemerewe nawe kuza kwitabira rwo kugira ngo wowe ubwawe wikosore weze discipline wowe ubwawe. dalam pengawasan saya. Ikindi kandi ni wibagirwe ko ndi kugucunga. Uranyumva wa cyana? Teza ibibazo gusa wagiteraho. Gitera gicaho, gitera ni cya kintu ubona nyine afite figa y'umuntu ari kugajya ubona ibikorwa ni ibintu bimeze ukuntu kimeze kirakora ibintu kiravuga ibintu bikagucanga. Ndavuga ati iki ni igitera. Urebe. Belum ngambil kan? Ntakuntu ntago wigeze we Iya. ujya kwakira indati cyane urakoze. Ariko ntibikagutera bikakubangamira. Ni akazi kanjye ngine nk'umuntu uri muri komite mba ngomba kwita kubonyoboye. Duwaye urumva Duwaye ukuntu atereta? Belum ngambil kan? Mwakire ntago wigeze wowe ujya kwakira. Murakoze. Perlu repot-repot loh. Kuko ntago byakabaye kubangamira. Repot kok. Nta kibazo. Sebagai panitia. Ni akazi kanjye nk'umuntu w'umuduwaye mba ngomba kwita kubonyoboye. Ni Duwaye. Acaho. Undi yari hakurya areba. Ni Duwaye ubu ngubu bahanganiye umwana. Za hakuno. Suapin gue. Ngaburira. Suapin gue. Gue lagi sibuk. Ntami kandi bize. Nta mwanya mfite ndi biza yuza. Banyak kan tuh. Ingat, Ni kandi wibuke ko belum lunas. ideni ryawe ntago rirashiramo. Ntirirashiramo. Tahu gue sih ya. Ikindi kandi ngewe uko mbizi. Bener gak gue? Buriya ideni rijira nyiraryo nyine atakiriho atabasha kuryishyura. Uzanyishyura mpaka. Begini, mantu. Kandi ndi biza yuza ariko nanone ndanashonje ngaburira. Nubwo ndi biza yuza
arahuze ariko namugaburire ndamugaburira bitamuvuye ku mutima wa kinga we. Yang bener. Rebe wabikoze neza. Yang nyuruh gue untuk nyuapinin lo. Lo sendiri kan? Rebe hakuno Jordan avayo. Jordan we akunda gutuza abayiturije. Jahat lo, yang jahat tuh nggak? Wavuze ko ari njye mubi ariko ahubwo ndabona ari we mubi kurutaho. Makan bareng yuk. Reka dusangire. Nta kibazo. Lu apa? Aza gusangira na Jordan ataye Helga hakurya. Lo? Apa ya? Ikan? Baje muri trip ariko ni trip aho bagiye kujya bafasha abaturage b'ibyumba aho bagiye. Lihat. Babahereza cyangwa se basaranganya ibikenerwa by'ingenzi. Biasa sih. Pelan aja kali. Yaje kuganira n'abashuti be mva byahuriranye. Kayaknya ada berita yang gua kelewatan. Bisa naho hari amakuru rwose nacitswe ntigeze numva. Ada apa? Ava nta makuru ahari utugeze wumva. Kokos Iya apaan sih? nta makuru ahari. Tapi gue terlihat tadi ada yang aneh loh. Ntabwo namenye ko hari ikintu kidasanzwe. Mana? Kidasanzwe guteze. Lu sama Jordan sih. Tapi sama Raga. Ntabwo ari ikintu kidasanzwe hagati yawe na Jordan, ahubwo ni ikintu kidasanzwe hagati yawe na Raga. Raga. Raga Itu tuh kelihatan akrab banget. nyine mwembi babiri musa no muri inshuti cyane ku buryo munatamikana. Enggak ya? Kare Yang akrab sama Raga. ntabwo njye ni inshuti cyane na Raga, Nyebelin yang pernah gue temuin. ahubwo Raga ni nawe mu wa mbere uteye umujinya nigeze mpura nawe. Emang nih. Uteye umujinya cyangwa ushimishije. Ni bagenzi be bamubonye atamika Raga. Byatinze baje mu kazi k'umunsi cyangwa se task abo kujya bakora buri munsi basaranganya n'abantu b'inahanga, basaranganya kandi basaranganya iby'ingenzi by'ibanze mu buzima. Sabune ibiki ibintu nk'ibyo. Itu aja, oke? Abis ini jus yang mana lagi? Ni iki gikarito gikurikiraho nabyikorera. Penting kelompok lo aja. Bose biza kuje gufasha gurupe yacu. Yaza kumwibambazaho. Ndekura wowe nyamunini. Jualan lagi. Ukenera ubufasha uvuga ko ukeneye ubufasha, urumva muko? Rowe yaraje kumurisha umutima birangira bamwishituye. Nyamunini kandi nzaku urebe korowe akajinga kaziwe nzakwikozamo. Bari muri groupe imwe na Duwaye, Nyamunini, Ferry n'abandi. Minum dulu, Fer. Ashyira amazi. Urakoze Hema. Duwaye rwose akomeje gutanga keya. Duwaye noneho wamubaza impamvu akakubwira ati ni inshingano zanjye nk'umuduwaye. Nose kuki utita ku bandi? Yamba mbona ngiye rwose ukeneye ubufasha. Balik ke penginapan. Nanjye nigeze kuba Duwaye. Mau jalan? Nabaye Duwaye, imiyoborere yanjye yari myiza. Kelihatannya bagus juga. Oh ya? Uyu nguyu ubwo yazenguruka abanyana ari heza agiye kujya gutembera. Beneran? Umukobwa ati turajyana. Soalnya kan Shania sama Alim juga lagi ada kerjaan jadi. Shania na Arine inshuti ze rwose bafite ibyo gukora, uvuze ngo ari wenyine ajyane na Jordan bajye gutembera. Hema arababara. Hema ni Duwaye. Abantu baje gutembera ahantu rwose mu gashyamba, ibyumba rwose hari imisozi n'ahantu heza. Umukobwa akageze hano kubera imisozi karananirwa. Mau istirahat dulu. Urashaka kuruhuka? Enggak usah. Nta mpamvu. Urebe. Buriya ntabwo ushobora kubaza umukobwa nimba ashaka ikintu ngo abikwemerere. Urakimuhereza. Ngomba ndi kugenda mbigishamo gake. Mukunda abakunzi banyu cyangwa mbakunde cyane. Mubahereze keya ni muzibima mbahe nyinshi cyane. Ndeze gari byo twumvikanye. Barabandegeye ngo mwabafashe nabi. 2026 mubima amafaranga. Rero umukobwa nubwo yaba afite amafaranga nawe ugomba kumuha ndi, urumva? Muyabima bamamagara nyaba. Anje nago nyatanga barayama. Njyewe nijana ko bigoyera. Hatwikomereze. Hah?
uyu nguyu manager ntago ari kumwitaba ntago bari kuvugana kandi yamaze kumwohereza amafaranga. Yagiye abaza manager ko nakohereje amafaranga kubera iki kintu numva giturutse iwawe, nta message nta call nta kintu na kimwe umbwira. Manager ubanza ari umutubuzi sinzi. Nohereje amafaranga iyo umuntu umaze kumwohereza amafaranga ukabona kuriye sini, nta kindi utekereza. None se urakora iki? Rencananya sepulang kita dari sini gue mau datengin dia. Ndimo ndatekereza ko ndimo ndapanga ko nazajya hakorera kuri ofisi ye nyuma yuko tuvuye hano muri trip. Semoga ada kepastiannya. Nizere ko nta kibi kiri buze kuba. Tapi emang dia lagi sibuk aja. Wenda twizere ko ari biza yuza nyine ahuze nta mwanya afite. Hema. Linga. Ababonye Ferry. Yari kumwe na Jordan. Rebe. Dore kurawe dore burya ngana do. Ni munini. Mwashaka snacks? Gua mau lewat. Ndimo ndatambuka na snacks nshaka. Nyuakin gue terus? Ako kiri kunyirengagiza. Salah gue apa? Muni nagukoreye iki kibi? Jangan nyuekin lo ya. Ahubwo nge ntago nigeze niyumva ko ndi kukwirengagiza. Lakuin tuh cuman buat ngasih perhatian demi lo. Njyewe icyo nkora ni ukukwitaho. Malah sibuk ngasih perhatian ke cewek lain. Hanyuma wowe icyo ukora ni ukuba uri bize witaye ku bandi bakobwa. Ini ada perempuan yang udah suka sama lo dari dulu, Raga. Seperti yang None ibintu bingorangana ko hano nge umva. nyuekin lo. Ntago njyewe nigeze niyumva ko ndi kukwirengagiza. Kubera ko ntago twigeze tuba inshuti nge nawe. Babarira kandi nshingukaho. Ni gutya njyewe. Ibintu nge narabikoraga cyane ko nasanze ari amakosa. Niyo mpamvu abakunzi banyu mubimakeya mbaha nyinshi cyane. Iyo gahunda nafashe. Abakobwa n'abana beza nibo bantu bagura bonema mwe muri kuyanywera inzoga ndababara. Nah, apa sih lo? Yaje guhamagara baze bari hehe? Itu. Lo lagi sama Jordan atau Feli? Muri kumwe na Jordan cyangwa Ferry? Mama Nafiro. Oya. Kenapa emang? Ndi kumwe na Naviro. Mereka tuh sampai sekarang belum pulang. Ntago baragaruka. Kat. Ya, Ntago basha telefone zabo ntago umuntu abasha kuzihamagara ngo bikunde. Jordan sama Feli belum pulang aja lu nelfon gua. Kalau Jordan sih paling dia Umva nimba ari Jordan. lagi jalan-jalan. Jordan ashaka kuba ari gutembera bya bindi bye. Ikindi kandi niba ari Ferry. Ferry nawe ashaka kuba ari kumwe n'inshuti. Jordan lagi sama Feli. Umva Jordan ari kumwe na Ferry. Ngapain tanya ke kita Nubwo bivuze ngo nta kibazo kibirimo. lagi? Zubundi ko icyo bitubaza. Ih, lu tuh gak ngebantu tau gak sih? Numva ntacyo mumfasha. Kurowe yumva. Hehe. Kurowe arabibona ko Raga ahangayikiye Ferry. Kandi Kurowe akunda Raga. Bano bari mu nzira. Bari kumwe ni Jordan ndetse na Ferry. Kayaknya kesini deh. Bener gak? Bisa naho iyi ari yo nzira. Iya kayaknya bener sih. Yego birasa naho ari hano twanyuze. Udah malam. Ako burije. Fata telefone. Jordan, we. Apa? gue Iki? dari sini nggak ada sinyal. Ndabona hano nta network zihari. Nta network wenda ngo banakoresha icyo bita Google Map. Nanjye nta network. Uyacana itara cyangwa se flashlight. Itoki. Oh. Itoki ni ikintu kibakoresha fuel bagashyiraho n'ikintu cy'icyenda. Itoki niryo tabaza. Flashlight ni nayo iriya nyine yo muri telefone. Itoki ni bya bindi bya kera bati ikintu kigenda ukazirikaho ugashyiraho fuel iyo ariyo yose ugacana. Essence amazu n'ibindi nk'ibyo. Umva twayobye. Balik arah aja yuk. Bikagera gutekereza gusubira inyuma. Reka dusubira inyuma bayobye. Rebe. Uyu aracyashakisha Ferry ndetse na Maaf pak, murumuna we Jordan. ingin nyari teman saya. Ndimo ndashaka inshuti yanjye. Orang ini nggak? Waba wabonye uyu muntu? Enggak. Oya. Sebentar, kalau Buretse gato. Uyu nguyu se? enggak juga. Nawe ntawe nabonye. Kasih ya pak. Sama-sama. Muze arikomereza ni muze w'ibyumba. Muze utajya utanga rifuti ni wibonye ko igare rye nta ntebe iriho. Ahubwo no papa arahamagara. Kurowe akomeje gukurikirana. Halo pak.
Yego papa. Halo Raga. Halo Laga umwana wanjye. Mumeze mute? Baik Pak. Tumeze neza papa. Gimana Feli? Feri se wameze ate? Papa coba telepon Nuko nagerageje kumuhamagara ariko ntabwo mufatisha. Baik. Feri ameze neza. Uyu arabyumva ko papa wa Raga ari kubaririza Feri. Bibutse nagazi ko we ubu ngo bari bunshiki wabo. Teman-temannya kali Pak. Nshaka ko bari kumwe n'inshuti ze. Kok papanya Raga nanyain Feli? Nawe icyo kibazo arakibaza ati kubera iki papa wa Raga arimo arabariza ibijyanye na Feri. Oh, ya oke. Kalian baik-baik ya. Rero mwabana mwe mwitware neza. Naviro, Helga. Aga rwose Naviro, Helga abana banje urumva ubansuhuriza urumva? Nuko. Uyu arakibaza Jordan na Feri bari hehe? Gusa uyu nguyu yumvise babaririza Feri. Bano baracyari mu nzira. Ugenda ucunga. Johnny, kayaknya Jordan. kasar banget deh. Bisa naho twayobye cyane. Kita mendingan balik aja yuk. Kiza nuko twasubira inyuma. Ya kita arah balik aja. Yego reka dusubira inyuma. Batarasubira inyuma bakubita amatoroshi. Halo. Urebe. Gua denger ada yang nyasar di sini. Numvise ko rwose ngo hari umuntu wayobye. Ngapain lo? Nza kumenya ko ari mwebwe. Urashaka iki? Dia mau Nikayi. ngapain lagi? Niki kindi naba nshaka susibye kwiyorera kuri uyu mukobwa. Sunika hakurya umukobwa. Tidak bodoh ya. W'ibikigoryi. Ntambara iratangira bundi bushya. Berani-beraninya lu ya. Ngo tutinyuka. Bakubita Jordan. Ni imbobo. Niyo mpamvu nyamabwira ngo ntabwo wafata imigozi ngo uyiteke iba makaroni. Imbobo iba ari imbobo, nta kintu wakora ngo ihinduke. Ikintu kimeze nk'iki kintu kiri aho ngaho nyine ntabwo cyahinduka. Bisaba kureba filime zanjye. Mbari no mu muryango we wanyuze nyine ujye umubwira rebe filime zanjye. Kandagira agakobwa. Kandagira umukobwa, umuntu w'umugabo kandagira umukobwa gutya. Uragaratabara. Uragaratabara. Makasih. Urakoze. Makasih. Ndagushimira kumeze neza. Raga asigaye ahangayikira Feri cyane sinzi. Ya makasih. Ukurikira unarebe. Ninjye wakabaye gushimira. Yarangije afata ikigoryi hano. Haguruka muginga we. Rebe. Kali ini gue yang bakal ngelaporin lo ke guru. Kuri inshuro turamuregera umwarimu oya. Kalau dia dilaporin ke guru. Uramutse umuregeye umwarimu biraza kuba birangiye. Sekolah. Araza kwirukanwa burundu. Pesen lu. Ntago nkeneye kunyereka imbabazi. Ninde ukweretse imbabazi? Mau bikin kesepakatan semalam. Ndashaka ahubwo nge nawe twumvikane. Gua nggak akan aduin ke sekolah. Ntago ndibuze kukuregera ishuri. Cyose nawe utazongera kumfata nk'umwanzi wawe. Gua aja Tumaze igihe kinini turi abanzi. masalah apa yang bikin kita jadi. Uburyo nashobora no kwibuka ikibazo cyatumye nge nawe twangana. Kandi nawe ndumva ko ari gutyo wiyumva. Hari ukuntu abantu bangana ariko nawe kubuza mupfa iki ubundi. Ko ntabyibuka nabo ni muri ubwo buryo. Del, Turumvikanye lo lebih milih Dideo. cyangwa se wirukanwe burundu kandi barumvikana. Ibintu byo gukomeza kumfata nk'umwanzi birangire. Nubwo bibuka ngo niki cyatumye bangana. Urwango rwakira kandi ubundi urwango mu bantu ntago rukwiriye. Umuntu ni nkundi kandi umuntu yakoze ikosa baramubabarira bakanamukosora bikarangira. Hari umuntu budahinduka, umuntu udahinduka rero mujye mumwereka filime zanjye. Sanga umuntu ariba yanze guhinduka mujye mumwereka filime zanjye. Gue shock banget denger ceritanya. Sasa uyu nguyu yaje kubeshya rwose inkuru yawe yambabaje cyane birantungura man. Luka kayak gini. Ko ni inshuti yanjye magara ibabaye gutya. Sahabat. Inshuti magara ni kurowe. Ngeze nge ndi inshuti yawe magara si wabihakanye. Sorry ya Fel, kalau selama ini gue udah Bose mbabare n'ibiki gihe cyose narakubereye umwana mubi. gue cuman gak mau masa lalu gue. Nicyo ntashakaga nuko ahashize hanjye hajya hagaragara abantu bamenye ko nahoze muri Orphelina
kayak gitu ke sahabat gue sendiri. ariko nanone ko nakwitwara gutya ku nshuti yanjye Kalau lo bolehin, nyine nimba gue mau kita sahabatan lagi kayak dulu. ndashaka ko twongera tuba inshuti magara Kalau lo masih bisa nerima gue nimba bigishoboka ko wanyemera uravuga ibiki Sama orang asing aja. ntago turi abantu bataziranye Kali sahabat. ikindi kandi abahoze ari inshuti magara bahora ari inshuti magara rebe ni kurowe nimba yemeye guhinduka nimba ari kumufera I don't know jadi mwicare hamwe sama Jordan. si ibijyanye na Jordan mwese mwari mwayobye Ya awalnya sih cuma jalan-jalan aja. nyine ubundi twari turi gutembera Ternyata malah nyasar. turangije turayoba Oke. Coba okay lo suka ya sama Jordan? ukunda Jordan Tuh. uramukunda Lo tuh nggak bisa bohong sama gue. ntabwo wambeshya Lo dari dulu. ndakuzi kandi hashima igihe ndakuzi kuva na kera Jujur sih sebenarnya dia tuh bukan tipe nyine gue mu by'ukuri ntabwo ari type yanjye sama gue. ariko nanone ambera umwana mwiza Jangan bilang sama siapa-siapa. ariko nyine nsezeranya ko nta wundi muntu uzabibwira kubera ko Dan tuh ngerasain hal yang sama ke gue. ntabwo nzi neza koko Jordan yiyumva nk'uko niyumva Kalau dari ntabwo nzi neza ndemejye mukunda we ankunda yang gue lihat ya, si Jordan ini kayaknya ngerasain hal yang sama deh. ariko Jordan nawe bitewe ngewe n'ibyo mbona bisa naho na Jordan nawe uko wiyumva nyine niba umukunda nawe aragukunda Enggak, ngapain dia none se nimba atagukunda sama lo kayak tadi? kubera iki yaba yajyanye nawe gutembera mwembi muri babiri gusa Enggak ah. Masa sih? Ih, koko se Lo tuh nggak tahu Jordan ya? Dia itu lebih ba Jordan we ntabwo umuzi kecuali Jordan akunda kuba ari wenyine yang sejauh ndetse niyo agiye guhitamo kuba ari kumwe n'abantu ahitamo kuba ari kumwe n'aba bantu afata nk'abavandimwe abafata nk'inshuti ze kandi aba ngabo ni abavandimwe be gusa ini gue lihat sih cuma saudara-saudaranya ya. Tapi dia bo bantu nyine afata nk'inshuti ze za hafi pernah ngeliat dia jalan sama rero cewek twagendana nawe lain. ntabwo nigeze mubona agendana n'undi mukobwa uwo ari we wese Kalau menurut gue, rero ngewe ukuntu mbyumva Kak, nimba ko kumukunda lo utarain perasaan lo, urabyumva utugiye ukamubwira ko umukunda ubundi tahu apa yang dia rasain ke lo. Lagian udah gak zaman kali, Vel. ikindi kandi ibihe byarahindutse Ferry Cewek harus nunggu cowok nyatain perasaannya. kubera iki ubundi abakobwa bagomba gutegereza ko abahungu ari bo bababwira uko biyumva Mau sampai kapan kayak gitu? Tapi terus ariko umva ibyo ni ibyawe ya udah lo pikirin aja deh. wowe ubitekerezeho Tidur atau ngapain kayak lo pikirin. Cuman kalau tekerezeho afata umwanzuro diri lo supaya lo nggak ada harapan palsu. yaje kugira inama Ferry yuko yagenda akabwira Jordan kamukunda Tidur apaan? Gue bilang sama Feli, Jordan tuh suka sama Feli. Tapi dia nggak percaya. Padahal ya, seorang Jordan mana mungkin mau jalan berduaan sama cewek kalau dia nggak suka sama cewek itu? ni gute Jordan yagenda agasohokana n'umukobwa bahita mukunda kandi Jordan turamuzi akunda kuba ari wenyine Gue setuju sih. badam nanjye niko mbyumva Itu dia. Dan gimana pun juga, menurut gue, supaya lo nggak berharap yang enggak-enggak, mendingan Feli utarain perasaan dia ke Jordan. Ya nggak sih? se kugira ngo urujijo ruveho nuko wagenda ukabwira Jordan uko wiyumva ukamubwira ko umukunda Lagian kalau misalkan emang dia nggak suka sama lo ya, lo ngapain taruh harapan sama dia? tapi masalahnya ada satu hal yang gak bisa gue ceritain ke kalian. Dan gue rasa ini bakal jadi salah satu alasan ikibazo gihari nuko wenda impamvu ntayiba umva nta kibazo Lo lebih baik perasaan lo terkatung-katung ndabizi ko wenda uri kumva ko nawe utarabashuwa neza ngo umenye n'icyo ushaka tapi nggak pernah yakin. Serius? rebe Vel, Ferry sasa ntibyatinze yamutumyeho hayi Kenapa? Kok ngajak ketemu di tempat begini? ni iki kubera icyo washaka ko duhurira ahantu nk'aha mu buryo nk'ubu gue nyine cuma mau bilang makasih buat urashaka gushimira ku bwa byose wankoreye
Gue juga seneng kau bisa bantu. nanjye nishimiye kugufasha. Tapi Ariko sebenarnya bukan ntabwo ari icyo gusa. Apa lagi? Ni ikihe kindi se? Nimba atari ibyo gusa uje kumbwira, ikindi umbwira ni iki? gue suka sama lo. Ndagukunda. Aramukunda. Undi yikangamo n'ubwoba buramwica. Muko urankunda koko mwagiye muduha amahoro. Urankunda ngo bigende bitenda no kurira. Baramubwira ko bamukunda akabura icyo arenzaho ni Jordan. Biragenda bite biraherera he? Ferry ararikocoye. Atagira ucikwa episode ikurikira. Imana ibaha umugisha cyane. Ndabakunda. Ndabashimiye.